Sini bubagrap already social media o saja buano call kaya bisaka abo kisah clarification ready ne abo chung je question kai mani bu jeta Tripura wasap no sikam hinjak abo ti so actually sikam abo sap no hinba halam kukirok no sikam no Age nino usikam hinjak mani narok joto sai mano taupan very common sikam coba narong ni nana dabura song taupan tongke sikam coba tam no hin ni narok singke borok sai mano halam kukirok no sikam min man taung narok ano sing mano halam kukita mo kukirok no se tamin mani mijo kukirok no se sikam hinjak mani Tripura ke halam kuki je hinjak manirok ke tamo difference main karon ke je sikam ro Tripura ni Maharashtra ni sovereignty no accept khainai ro borong no halam mino je sikam ro Tripura Maharashtra ni sovereignty no accept khainai borong no halam mino jemon baro halam hinjak baro ta tribe ini je sikam ro Tripura Maharashtra ni andaro paya borok no inke kuki no obono difference halam kuki hin mani so oro sikam coba hinai abole very common till recent time sob semua jeng kenal sikam coba tam ni bagai cerai rok tuya rong pan sikam coba tudi dakti engya ke abona hinai sikriwe turumani ba abo coba usikam rog inke jeng coba ni borok hinai seni jago borok ni courageous sob semua coba o tuina ni kiria courageous people sini sikam kok ba inke ral lo sob semua mane coba o tong nai borok inke norok ni dabura norok ni para je hogra tong nai rong no dabur chu rong no norok sing mano phung ai sri nya ke sanja ong drop rok inke coba rok ongoi ne inke samoy rok borok sob samoy sotor ko ke tong mane sikam coba sikam rok kai attack kai nai abo mane sikam this ferocious tribe ferocious in nani taisa derogatory hinai hinjaga no these brave people, these courageous people who were always clean, sob semoy borok tam coba wotong, abo borok nono sikam hinjak mani. To narok sai manu sikam coba, it is nothing new. Don no maniko ni somoy ni simino, rai kecak, rai kosom rok abo pro, Battle of Tlangsi, no, Battle of Thanasi, no, Battle of Tlangsi. Arowoba, rai kecak bahai ke aro mecem kasih kamrok na mecem abo victory ngai phai mani engke donno mani ko bofruni ba 1400 apruni simi se sikam coba mention till recently chini da bura rokba sikam coba ni kok so engke sikam coba sikam this is very much part of history of Tripura. Abo kep no chikon kaina ni bagaya kep no abo tolak klaina ni bagaya. Jeng sai mano UPSC rok pan SSC rok pan payo headhunters singke sap no hit Nagas headhunters. Bro proud se feel kayo jeng headhunters ini. Tai jini mizo rok belusai hinjago. Lusai mane tamo lu inke bokrok sai man tan mani. Inke headhunters in mani kok se lusai inke lusai word no borok kuno din derogatory hinai saya ble inke jeng je wanje rong no wansa hin mani abo derogatory ba wansa no inke sikam word this is proper noun abo ekta noun so ro derogatory hinai boy feel kai mani ang aboya ang nije rangkhol jeng halam community ni Tripura wo so halam community o payo halam kuki community so abo ang nije se I feel board recruitment board ni chairman ang nije saksang no sikam min nani ang kuno lachia
I feel proud. Yes, we are from Ralmi. We call ourselves Ralmi. Ralmi means Chobani Borok. Norok oro ang kisa sana ni Muchungo. O norok saimano tamin mani. O chini rangkol ro history o Maharaj Danno Manik ko somoy ni Simino rangkol hinay poriskar ke ullekh kayo. Kintu tini porjonto chini population Tripura o 4-5 se ko. Hoito jeng sob somoy chobao tongmani obob ekta karon ongmano chini population bangya. So 1400 simi chini ইতিহাস মানে রাসমালাও যদি রাংখল উল্লেখ তংকে তিনি পান রাংখল ni population 5000 se ongko ini bui ano singke tamni bagai ungman maybe 14 rasmala le raংখল rok suijable ingke au rasmalao raংখল উল্লেখ তংke bosoro 10 জন pan barike 1400 ni simi tau besik kakham ingke population tai bang ni kok se হয়তো উচ্চবা রক নি বাগৈ রাল খাইমানি বাগৈ উচ্চবা বলতে নিজে বাইব চবা অঙ্গো অন্য জাত বাইব চবা অঙ্গমান কনস্ট্যান্টলি চবা ও রাল অব নি বাগৈ ন তামিন মানি পপুলেশন ব কম অংখানা চিন তো ইনফ্যাক্ট সিকাম जों বুঝি মানি ইনকে যে সবসময় চবা ও তংনাই কারেজিয়াস পিপল রাল বরক হিনমানিছে abo kep no kuno tola khaina niya যদি নরক সাকে মিজোরং no lusai hinmani abo derogatory deba nagarong no headhunters hinmani derogatory in fact ang kakao chini halam kuki community rok we should feel proud hoito sikam hinay abo chini Debarma chini Jamatia chini Riang rok sikam choba sikam rok no kiriwai sikam hinmani mane ekta fear factor hai jomo kirimani hai okay so it is something to feel proud that we are courageous people who are always tamin mani coba otong nai coba ni borok hinjak mani se so I think nothing derogatory dai judi se oro mane wansuk mane alada wansugoi negative norok judi negative wansuk mani no angle sasinai norok judi bekachikon by wansuk mani ke jeng nakar sano but abo keb no chikon kaina ni bagaya keb no opoman kaina ni bagaya jeng jeta history sikam choba is a part of Tripura history norok ni dadu dabura somnop singoi clear ke norok sinai about since ang rangkol abon ni bagay chini rangkol ni somonde ang kisa since rasmala rok ang saka of course chini sikam rok halam kuki we are not different protom ang samanya moras no Tripura Maharas no Mizo rok tinipan Aizol no Rengpui no Rengpui ramin no Rengpui means Maharaja ni ha ingke jeng je Maharaja Tripurani Raja rong no Raja Omuk hinay saya jeng jemon Raja Bir Bikram hinay saya jeng Raja rong no tamin Maharaja Bir Bikram se hinay saya Maharaja tar mane tam Rengpui mane kotor je Maharaja ni odino je sikam Maharaja ni odino phainai ro borong no halam no je sikam Maharaja ni odin payaro borong no inke kuki inja so chini option je halam kuki in mani both the option it is right halam kuki so asuk no obo itihas ni Tripura itihas angsa kable sikam choba Tripura itihas ni ekta ongso sikam inoy boino kep no chikon khaina ni bagaya abo je siana pun sitong situng itihas no situng in mani se sikam chining ke ral no ral mi ral khainai rok mane ral mane choba ni borok hin mani se জবান বিসিংপন্ন শিকাম রংকাই সবচেয়ে সবা কটর yes এদেবা যত choba, দফান abono. বিসিংতে যত কমিউনিটি নিবিসিংতে হাইয়া yes choba khainai sob somoy especially chini rangkol rong no ke Maharaj song chung no ral ma isa kino Maharaj ni juddho rok khai pro rok pan chung chini rangkol rong no ke prothom sthoroton
Mane beskang sobche beskang tangnai ingke sini rangkol rok. Abono ral maisak mane sobche beskang tongnai. Hoito borok ekta karon ungkana sini population kom ungmani. So obose courageous sikam ingke kunuya it is a synonym of courageous. Saos kenang borok coba ni borok in manis. Which in fact ani halam kuki brothers rock they should feel proud to call themselves Sikam instead of just taking it as negative. The Nagas feel proud when someone calls them headhunter. The Lusais, the Mizos, who are known as Lusais. Lusais means Lu means head, Sai means chopping. So Lusais, they don't consider the term Lusai as derogatory. So my Halam Kuki brothers, I think there is nothing to consider it derogatory. It should be. We are very much part of Tripura history. Since 1400, it is recorded the Sikams were in this land of Tripura. So we should feel proud. It is very much part of our Tripura history. So thank you.